Karang Dajit United Football Club kalapen pena baka Meghalaya Tourism kum kanong kersan barat ba haki ayom melek kai banwan bat kani kejing ate kadai kesien jam ya baro arliang ban kenti ka kam melek kai football kum juru ya ka kam jungok kai pertai haka jella kani kejing ate kan wanra ya ka rukam pen krek ka bathamai jong Karang Dajit Football Club haka Lempung 3rd Division I League ka ban long hagowa ka club kalapen tep ru baka company Puma kandai kanong kersan na ka benta kitiar kitar yelek kai Uba Eugene San Lingdo, Presiden jangka klub ulai thu, baka klub kala yok ban seng ya ki Football School Center kawai hamau lai, bat kawai pat hamau plang, nalor ke jinge lang bat ke school Pine Mount, lala ban bu ya ke kenho ni lek kai football jangki kentai. Ulo ang ru baka klub ketemu ban seng ya ke First Sports Performance Center, hapen thorum kra, kaban selong ka center kaban ningkong du hakathan chtai lammi ngi. Ane kong ka vision namata ni klub nilai bu wari henry sansnam, ba ko po sansnam ka ideology jo ka jembut ke perkat ke jongi ba ngin sai rong piang sepoka national scene ba na ba di ba football te henry aga jing traitum jong coaching staff ba ka management ba ki players kamtam tengila yo ya ka jing job ha ka MSL ba kum ba ka long apo ka an batmai jong ka All India Football Federation ki champion jong ka state ki automatically ki qualify siya ka 3rd division jongka I-League. So by virtue of that, mangi tengi kasyong hangipa, ni tre pensim ya kata ka, benta lang apo ka 3rd division. Te kum ba ngisno, ba ki kena kila trishtom, ki kena ki don kasap kapapit kapapiang, tengi ru milai syong lai perkat, tengi ong ba kadai ka platform ka bahatam namentara kini kena jongi. Lada ngingim ai ka platform iki. Lada ngingim play ka klenti iki. Kumno kin po siya kata ka thong. Kumbaga nget skem ba kini bro kidan kata ka thong ba hakawe kasni kini lakai ki team ki ba top up bala bitta ma po ka ri India ba kum johi ba kin mi kmat naka ri India hi kawe. Apa ide ba kata te hoy. Tolong banila kai namata kari to obviously you have to be update paket site tam po ka performance ko jong pika.com haba kabani kong kabadai piniban lakai malaga game katari ka basic criteria masih mapilalakai malaga game ka no coach jong kari India has knowledge that you play no if lakai sinano kam bakongsan kiri performance tai simba perform ba ta tikana fil lakai malaga game na filakay mo na game filakay pa lat kinapin po siya ka list ka maybe the first list of players kiban po ya po ka camp ka Indian team at hadin kata atry ka siya ka performance ki po ka camp bakit po siya ka Indian team bro away ka team hi menta sunam ka concentrate mostly di local hi imdan way player pa na pa ya elat na man lagi district ki players ki don ne kai na east west India ki don ki players ne na west ka CLs ki don ne na riboy ki don te la jan kawa man na kaleng ki district ki la don ki players ne